In 2021, UPL Corp, in collaboration with ORISE in Agriculture, launched a carbon farming pilot in South Africa called Carbon Smart. The initiative aimed to test whether adopting regenerative agriculture practices could yield both economic and environmental benefits for South African farmers at scale. Our Carbon Smart farmers implemented the following practices: reduced tillage, cover cropping and crop rotations, livestock integration and high-density grazing, application of UPL's biological and sustainable products. By 2025, the first group of pilot farmers are set to earn revenue from carbon credits, demonstrating that restoring soil health and reducing emissions can go hand in hand with boosting farmer profitability. I started farming about 24 years ago. I'm a first generation farmer. We started normal practice of farming where we planted soybeans and maize and a little bit of teff also in those beginning days, where we would do a crop rotation between soya and maize every year, and other lands might get a little bit of teff some years. But we've evolved from there, and now with farming being tougher than those days, not that it was easy at any other stage, but now we are looking at sunflowers. I'm planting just to diversify the risk, because soybeans and maize aren't making enough money to cover all the costs at this stage. Luckily, I've got some irrigation at this stage. I've got 50 hectares of 3 pivots with irrigation. So I'm planting potatoes also, which helps me with my cash flow for a relatively small-scale farm. I've got about 50 hectares of irrigation and 160 hectares of dry land. So it's a small farming operation. So the profit per hectare is very important to make the everything work. So ons boer hierso op die hoofveld van Mpumalanga. Die area is Bethal. Ons is so 6500 voet hoë seespieël. So dit is redelik koud hierso in die winters. Ons het 'n baie droë en koue winter. So ons plant hoofsaaklik net somergroeiseisoen gewasse van Oktober, November tot Maart, April. En dan so gewoonlik so middel Mei, dan kry ons erge ryp. En omdat die winters ook droog is, kan ons nie enige wintergewasse of selfs hawers en dekgewasse sonder besproeiing ordentlik doen nie. En uitdagings wat ons het hierso in ons area is maar hoofsaaklik steenkoolmyne. So is verskriklik baie grond wat deur mynbou bedreig word. Die myne koop baie grond op en die rehabilitasie is nooit op so standaard dat 'n mens weer daar sal kan boer nie. So dis maar 'n groot bedreiging wat ons het. Ja, dis maar basies 'n netedop waar ek boer. Ek is al betrokke by UPL vandat hulle Arista oorgekoop het in 2019. So ek is al van 2002 af in die landbouchemiese bedryf en ons by Saadchem betrokke en toe Arista en toe UPL. So ek is 'n agent vir UPL, versprei hulle produkte op die hoofveld en ek boer ook op my eie en ek gebruik ook UPL produkte vandat UPL in Suid-Afrika begin operate het. Maar wat my opgewonde maak van UPL is die beweging in met die NPP gebaseerde produkte wat meer groen is en produkte wat ons daarso het soos op die sojabone, die soy fix flow pakke, het rhizobium in wat die stikstof vir ons bind, dan is daar extra sol in wat bacillusse in bevat, pseudomonas, so wat biobemesting en 'n goeie grondklimaat skep vir jou mikroorganismes om aan te floreer. En op die aardappels gebruik ek ook
Trichocyst en Maxi-N en dan is daar 'n paar nuwe produkte ook in die pipeline. It feels as if our seasons have moved later by a month. So normally, traditionally, we would have started planting first week of October. It feels like the last couple of seasons, if planting date moved to maybe 10th of November. But I'm not sure if that is a factor of climate change at all. I can't say that, but it feels like it. Also, our weather is more erratic. Some farmers told me in our area last year, up to the 20th of December, we had the 4th driest year in 100 years. From then on, we had the 3rd wettest year in 100 years. So the extremities of the weather is definitely a factor. We've definitely been battling with too much rain the last season and too much drought in the beginning. So yeah, it might be a climate change, might be a thing for the future, might be, yeah, I'm not sure. The whole idea of farming more in a greener way, less fertilizer, less disturbance of the soil, less wind erosion, water erosion. I've got some sandy lands on my farm, and I could see if we get excessive rains, the soil that gets cultivated every year can't keep the water just flows away. So we get soil erosion, and so it makes sense to bring in the cover crops to help us to stop the erosion. And the whole idea of a plant that is the only thing that can actually take CO2 and split it in a leaf and deposit the C in the soil, which is the carbon, which is good for the microbes and good for the soil, and then releases pure oxygen back in the atmosphere for us to breathe. It's an exciting term to think about, and if I can make a difference in the world by trying to farm in a more sustainable way, that is what excites me about the whole Carbon Smart program. Uitdagings met die Carbon Smart program of om te probeer om dekgewasse te plant, hoëdrukbeweiding te doen, daai tipe van goede is maar 'n uitdaging. Ek probeer om te nou-til, maar soos hierdie jaar wat ons in baie nat toestande moes gestroop het die stroopers en die tapkarre oralste spore getrap in die lande. Ons het vasgesit. So ons het uitsleep slote gehad in die lande. En ek moes dreinering insit. Ek het al baie kilometers dreinering ingesit op my eie plaas. Ek moes nog baie ekstra hierdie jaar insit om met die natkolle te kan dreineer. So mens wil nie elke jaar jou lande omwerk nie, so ek dink ons doen maar wat ons kan wanneer ons kan. Ek moes nou hierdie jaar my lande weer almal omwerk om hy vassit en spoelslote te kon gelyk kry en uitkry. En ook omdat ons swaarder gronde het, soos op die turf wat meer klei is, daai gronde bars en dit droog so vinnig uit. So is baie moeilik om 'n dekgewas deur die wintermaande op die swaar grond te kan dra. Wanneer ons sê maar byvoorbeeld sojabone stroop in April of Mei, dan is daai grond klaar droog. Jy het nie genoeg grondvog om 'n dekgewas dan te plant nie. So dit is moeilik om al die elemente of beginsels van die Carbon Smart program 100% te volg, maar ek dink mense almal kan probeer om met die regte biologiese produkte in die plantvoer of op die saad of bespuitings daarvan te doen, stappe in die regte rigting te neem, om miskien jou bemesting aan te pas of minder kalk te hoef te gooi op die einde van die dag. So ja, dit is maar die grootste uitdagings dink ek met die Carbon Smart program is. Die toekoms is hopelik rooskleurig vir boere.
winsgewys. En ek dink net almal sal moet mooi sit en somme maak. Dis hoekom ek besluit om sonneblom te probeer oorweeg hierdie jaar. Ek gaan sonneblom plant om te kyk of dit in my boerderypraktyk inpas en of ek dalk meer wins per hektaar met 'n sonneblom kan maak as met 'n sojaboon wat ek tradisioneel geplant het. Want daai som klop op hierdie stadium glad nie. Ja, dis maar my opinie.